U ovom tutorialu vidjet ćemo šta su super globalne varijable post i get pomoću malog programčića koji će u stvari pretvarati iznos u evrima i dolarima u iznos u dinarima. Znači ovde ukucat ćemo iznos u dinarima, ovde imamo opcije evro-dolar i klikom na dugme konvertuj dobit ćemo gore iznad iznos u dinarima. Znači, da bi napravio ovaj programčić potrebno je da poznate HTML. Ukratko objasnit ću vam kako izgleda ovaj kod. Znači imamo formu, otvorimo i zatvorimo, znači form tag. U okviru ove forme imamo znači polje input, tip je znači tekst, ovdje znači dodamo ime, name znači stavimo iznos da bi mogli da radimo s ovim poljem, to je znači ovaj ovdje deo. Zatim imamo padajući meni, njega pravimo pomoću select taga, znači isto otvorimo i zatvorimo, dodamo ime znači valuta, također bi mogli da radimo, i opcija, prva opcija euro i druga opcija dolar. Razlika u tome što ovdje moramo stavimo vrednost, a bit će 115 i 89, to je odnos između dinara i evra i dinara i dolara prema znači kursnoj listi. I na kraju imamo ovo dugme konvertuj, znači ovdje je vrednost konvertuj, to je u stvari ime i tip će biti submit. Eto, to je bilo to kada je pitanju HTML forma. Sad je potrebno da napravimo PHP deo. Znači otvorimo PHP tag, zatvorimo. Sad ovdje nisam rekao, action je stranica na kojima će se procesuirati znači ovaj kod ovde, to jest ove vrednosti koje unesemo, znači na primjer neki broj ili ti opcije euro ili dolar, a metod može biti znači post ili get i on je u direktnoj vezi sa super globalnim varijablama post i get. Metod post koristimo znači kada obrađujemo neke podatke kao što su osetljive podatke kao što su šifra ili ti informacije o e-mailu, kreditnim karticama, a get na primjer kad imamo neku pretragu u pitanju i praktično gore pomoću get metode pojavit će se vrednosti u adres baru. Pokazat ću vam kasnije kako to izgleda. Potrebno je znači da prvo potrebno je znači da napravim jednu uslovnu naredbu if. Sada ova uslovna naredba, u okviru ove uslovne naredbe imat ćemo funkciju isSet. Ona praktično provjerava da li je poslato nešto iz ove forme. Kako to radimo? Znači kucamo znak dolara, donja crta, post, kockaste zagrade i ovo ime znači submit. I ovo je znači super globalna varijabla post
koja ima vrednost submit. Ovdje ćemo dodati još jednu zagradu da bi nam kod radio. Sad ovu super globalnu varijablu možemo snimimo, to jest ne ovu, nego napravit ćemo još jednu super globalnu varijablu koja će biti vezana za polje valuta i za ovo polje iznos. Znači pravimo jednu prvu na isti način, kockaste zagrade, iznos, i nju ćemo snimiti da bi lakše je koristili, snimit ćemo u novoj varijabli koju ćemo nazvati iznos. I ovo ćemo isto uraditi sa valutom. Post, kockaste zagrade, valuta, i nova varijabla, također nazvat ćemo je valuta. Znači, kada praktično kliknemo na dugme konvertuj, ove ovdje vrednosti pretvorit će se pomoću metode, ovdje ćemo samo staviti post, znači pomoću metode post u super globalne varijable, to je ove dve, i da bi lakše njima se koristili, napravili smo dve nove varijable. Sada šta ćemo da uradimo dalje? Pa jednostavno, znači, pomnožit ćemo iznos i valutu kako bi dobili iznos u dinarima. To ćemo sve da objavimo pomoću funkcije echo, i ovdje možemo da stavimo, da bi lepše izgledalo, iznos u dinarima. A ovdje možemo da stavimo iznos u stranoj valuti. Snimimo. Ovdje smo negdje zaboravili. Aha, da, ovdje smo zaboravili tačku. Evo vidite kako izgledaju neke od greške u PHP-u. Sada kad otvorimo, znači stavit ćemo primjer 200 evra i dobit ćemo, znači, 23.000 dinara. Ovdje možemo da stavimo primjer 100 dolara i dobit ćemo 8.900 dinara. Sada ovaj programčić bi isto radio ako bi ovdje stavili get. Znači moramo promenimo i onda i ovdje get. Get, snimimo. Probat ćemo 30 eura i to je 3.450 dinara. A sad je ovdje razlika, jer ovdje imamo vrednosti, to jest varijable. Ova metoda se ne koristi kad su, znači, u pitanju osetljivi podaci,
jer prosto ovdje možemo sami da izmenimo neki podatak i tako da u stvari zloupotrebimo neki bezbednosni propust. Eto, to bi bilo to kada su u pitanju post i get super globalne varijable.